U Priboju kod Lopara juče su počele junske kulturne svečanosti za 2012. godinu. U dužem narednom periodu mještanima i njihovim gostima bit će predstavljeni raznovrsni sadržaji. Manifestacija je započela obilježavanjem 100-godišnjice prisustva Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta na Majevici. Motiv da junske kulturne svečanosti u Priboju na Majevici počnu na prvi dan Trojica jeste u činjenici da je taj veliki praznik i krsna slava ovog sela. Nosioci proslave jubileja 100 godina Prosvjete na Majevici bili su članovi Pribojskog pododbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Lopare, a prema svim utiscima, ali i mjerilima poznavalaca folklorne umjetnosti uradili su to na zavidan način. U srijedu ovdje na istom mjestu kada će osnovna škola Veljko Čubrilović proslaviti svoj dan i upriličiti aktivnosti u čast Veljka Čubrilovića koji je prije 100 godina prosvjetu doveo na Majevicu. A tokom juna ćemo imati još likovnu koloniju u Gornjem Priboju kod profesora Miladina Lukića u njegovom ateljeu. Kulturne svečanosti bit će nastavljene u narednom periodu sa nizom dobro pripremljenih sadržaja. Na kraju ćemo imati jedan prosvjetni čas krajem juna na kojem ćemo svim članovima, istaknutim članovima prosvjete u prethodnih 20 godina dodijeliti monografije koje izrađuje glavni odbor prosvjete na Palama. Oni koji rukovode ovom mjesnom zajednicom zadovoljni su načinom na koje su juče u Priboju započele junske kulturne svečanosti, posebno zbog činjenice da je toga dana bila i krsna slava sela. Krenulo je sa liturgijom u pravoslavnom hramu u Priboju, pa sve do sportskih dešavanja. Došli smo ovdje na spomen palim borcima koje smo održali Parastos i posle Parastosa smo krenuli na slavu mjesne zajednice Priboja. To je u suštini to je kompletan program koji će se nastaviti tokom čitavoga dana. Rukovodstvo opštine Lopare, kojoj pripada i Priboj, i ove godine podržalo je junske kulturne svečanosti u ovom selu. Volio bih da tako i druge mjesne zajednice se ugledaju, više se aktiviraju na okupljanju i na zajedničkom druženju, što sigurno može doprinijeti i razvoju mjesne zajednice. Tako je u Priboju bilo juče, a kao što je rečeno na početku priče, tradicionalna ljetna kulturna dešavanja tek su počela.